anda manduni chan kos nyang mala yanong wa no gwasamaka no TV en wala shanka raw ka pay badda ko kina dang raw wi de jan dang raw de dich bane rointin konte lat ko dien bana kadir lim gwasamane men go along no de rande jalat mi jira me jedit ka Noor TV gor jan wo jender ye nyak raja mek ni ko ken ko de roani de kan shomala shu gwasanten gor kono no de ko ten Kenya am chana right ke Quirington kono talk re which ka South Sudan you know Rickton kono talk kam kume SPLA-IO kana kume kirme yadi da la SPLA-IG tilat karurian gwasamani ka tibaj baj chika mangai kone ko kurcha talk ni ko kor gwase dane shiwa ngai kono no kor kon lat karurian ka tisha plana kir sikir shakari alakan obiga talk achang banal shuj bantamare wika South Sudan kir me yadi talk tichikir tinon no kir me yadi chawana no be kume SPLA-IO be jadak bane dial konti tintitin be ka yarke be ka dak ngayen la togo no jin mugor jano bi ne ko ken bi ka dak ka jira majia la take dupti bari aleka en go bi na ne de to bi ka dak chika do dan dong de kan jalga je ken kuma SPLA-IO ni ka gwase da ne sha mal chaje tan koron kin dang red wel badak ngayen no chaje da ne ken yam shu kuma SPLA-IO choro da badak ke te kit gwang faction shu kit gwang faction choro la wonyo ko medda ga rode shu te ka agwelek mako wuri shal ko Johnson le teten no ati dialti token ko gor gwaze da ne shamal chaje tan mugu kondi dial ko kon ka remember ke tin kon lat ka rudien ban je jigan wona na kir she gor no te mal mede ben re which ka South Sudan cause nika gwade da ne shalat te ka raj mi she ko na long dong de ne dial de ko rudien te jeno miche kwar miche rwacha jalar she gor no ba je ling pin ke ba wen wai ko la re jabang ka joda ba kir she la de gwan wona ne chine bi melet kel kone Dr. Riek Machar chine bi let kel na me mishalat ano kemi chelaslet nika gwaze dane ba mal kula tange je chikan la de wona ne chine bi let kel ke Dr. Machar wudi chola Michael Makwilo charaji macha jalat bane jene chang ba mal baje tanya la 2018 peace agreement chang ba la de no take transitional government chine bi let kel ke Dr. Riek Machar nyiren ke Dr. Riek Machar che jojo long jene kwanwele ne ka je ke 2013 chana neg lora bang na ke misha plan mishare lekan kumulo kon joke story ngai kon no Dr. Riek Machar kene John Gering de Mabior shika gwachni ke 1991 dio je story na mela kona lat me gweken keje ki me gweken keje ngai kon no kwara ko kente ke charity goal wudi shalka me John Gering de Mabior jene ba gorni sauce jene ba gor Sudan she gor no dong de South Sudan de rodo wuch en kwale chole self determination na Dr. Riek Machar she gor no chi kume Sudan chero de da no ka Dr. Riek Machar jene na jene gor jeno bana chong ala South Sudanese ba gor we South Sudan cha ba gor jeno la Sudan aro ala mo ko gwase da ne ci do ci to ka je ngai kono no tegne di wan di charior even before 1991 ci ne di wan ci kliu la ne di jidwar ya dil ngaje no ne ti wan ka rewdien ti la te gor ko kume kan ware de no kon la kono joy gwada dan to kortetin mi se ben ka leadership ba kon ba jodan ba jabat jen ne ni wo wan jang ti la kwar no ko la jona la jabat ka kon la tiang jen lungo no de kon aneti mo de korde kenete gwade dane shi Dr. Riek Machar meche wuje shalga me palu meche de kef na ikone che chute ka PowerPoint ko zane jara me dane ka petroleum ne kenyam gwada anti jate tenetama en dobe dane shi kan gwai keje chi Dr. Riek Machar shi kan mat no kene General Simon Gadwe jwal man kule la kwarta me ka kit gwang faction
mi mangodu na ta mangode pin and o dong bala kororun kene ke mi yadit ke ba wo wana di ngora kananga right now goten content to kon ke kuma SPLA yo kene kuma SPLAIG kene content SPLAIG kene to content ke kuma ke mi yadit kan chalan in government ayo in a position ataye dan chingore lat ke je me chi kor me je to ke 1991 chu to ko no shun war chu karodien matkel ke chu jang chu karodien matkel jen ku en neno ni no nyer ke Jero Simon gadu dwel chuma na tama chit ke nyer dan nyen ke nyer ke Dr. Machar so ne meje chu kam dori taye dan e chi jang chu lel ke je kan guje no ke 1991 meje kor meje to bor kan guje no che te ne wande chi liu ka chi ne wan ba chi ke liu kan ware bana mo chi kan chu ramten so mi yen nen yan tama tila kan kalat lat ken no Riek Machar che tum wan che ga yar che 1991 che je to che 2013 che je to che 2016 che nyom to je ti dialti ka kaine ko mo kon historical background bana jiga no netin kontin dar lon ka kwar ka jang no kon kwar lon changa na so Sudan yen jiga tama mi dong chu muktab di jiga no ne ngwane di je kan la kwar dong ram kel der ko le la jore dien kiene raw so ngwane ken chan munu ke leadership ran tikim yadi ten dio je all the position tin dine kan long wona kan national security ray wika kasa Sudan ke juba right now ken region ten e kokien so plan ni dan e chicken lat ke jen 20 ke 1991 wade ba korku bejek ba kum ko bejek 2020 ke 2005 ngora kan independent kana je ke 2011 so taken ke policy mi ngai kan mala kona linga no te ke jang elder council ke mat dit jani sikarodian mat ba mat kene jen wo biken threat netin kon we ken wo ka threat ka biken ga deal watch re kwaradian so you can use no bana nuwer bana ka joyrarde nuwer bana ka gorun bana ka degdi ka ken gane de bom so the only way o ba konda koni chol ken nuwer ko shana be chonga kel ci kon be chong ka party kel ki je kon be chonga bon kel but ne kon ke tana ne ba ko yo ko bi ken ne ko ken be ken kule nyir so wena mo be nuwer be jago bo rin badak be nuwer bu shoot division karodian ci mal kordan chol ndeme nuwer kan wan nor kan wane de ko create bani atako ba konda ba wone te ji ko kiyane te ji ko kuje mena all this thing wa ka create a guanter shika ti data tin nika gwase dan de ka watch but ko shi guanter ce wari alika ya gorno ba konda ka kuje mana so 1991 misha kor ko to ka ba kon bene ke 2013 me scenario barre we ke juba ke 2013 ko dio jene dial churian barter amatere which ke juba ka gwase dan ke ci peng di chete nien ko ngai kon kure dana ci to kene di chop ke kini to ku dangwan la 400,000 people ti chiliu radian dio jene di chop ke 30,000 ki 20,000 people kene it kon lan wate chanak gen side dana ci to me ci to ko juba so kan were very easy long on bi kana mal parwe ci ka ko jen me chaji mo ke yo dong bi ci ko jeno na mo chewa ta 2013 ci to ban ngode ramidani na ko kon ke shode nga e Dr. Riek Machar so jira mo mat kelo ka jang o dong jin mo ngode kan ngajin o ti ka power ki ti ka dwang medere lar so ba jig no jin tali lwang so ngum ba jang che bi dir ke je chang mo ne yan tam ne ga social media mete ka gat ki rami mo mroj no kala da bortin kon lat ke jang ki ta dan ne kan were ke la ram la kana nyire long ti kan mat ke je but ka kwire ko jin tala ji powerless tala ji voice in the community ka society nori ma bi jin useful kaka bi can use ba ji use ke yo so jen do badan en wi kon en tama de kan kon ga je kon chal ken ware so me kon ben gwas men go ngum mi kuma aspela yo mi beti dagla ne ke je ki ba gorno chicken beti ke mat ke je wade dane ci koye to finge 2013 tane ngaji no chala no te kum chala da Dr. Riek Machar of course chadi night win mon jangaji no ne me ci to ne me plan mi chala da kirma yadi ko ben wer be kana ga je ki be ka joyrar ka je no ni ki Dr. Riek Machar de je ci cha yi don Dr. Riek Machar rar ne karwade cha nuwer cha ga de nak ke 2013 balo we cha ne mon cha ga nak naka gat naka dita ram pal kare we de je ci to ci kan yu go Dr. Riek Machar karwade ci kan de lo kan nuwere ban mo ka nuwere ngum nang nuwer tin ko ba kana so na me nyu de jen wodi target dien o big nuwer biken kana dio jeru dana kon raj boka jang ay kono mi ci ray yen ran ki ku yen debate
misha debate den be yogno eng machara mije eng machar chen che jang che ne ka 1991 but chan wer cha ne go ka 1991 mugi kon historical background chane ri wan cha ne ka lungo kon ware re win kon tende content tel gwan ma kana kan connecting so mugi kon malat ke jang dunien ke liwe ka but a plan mishare la ko ba nuer ba ka silent nuer ko ka kan ten content la second majority ki de ko lar no ko kon minority ne tin kon ngor ka jang ko ka wan chala do ngani jang ka taran chicken census chicken lel ka jam ne de kon ngor ka ne de nyam ka nuere ka kon la second ni mu wa queen mu ana wa ka queen yo but in fact de lar no dong de wan nuere bani cause mi yene gu yena ta ida na la queen ka je mi cha queen ka jang we can pick din we can kare la kan ga queen date man okay anything within we can ka queen ga kin ko gor no block boben but nuere shi kana gor nuere la kana goro di biken kwen ne dang ro ki ne dang jok dong ba chwa jen man chen ka gwan chen ka gat kel ki garo the rest of them ba ga fel cha ka kwen kan dial chi kon population an chi kon a kwen cha ju gidi no kwi ngane kwi nuere kwi kon but one kon jen menen yenan tam chi ko ling kam ne kon karo da so no mo me chi tuok no anu bna ka population yo de kon wan mi cha kwen kana jen menen tam dakim yadi daga kon ko chi kon be ro dan bu mat bu kon de daglan chi ko ran bu ngat kon content ko jor ko kon tan dan chuish ke tan dan tiken ke ko te ke so cha gur no bna bu kan ro like ritin kon lat karo dia so mi gi kon me mi bu kon ko pon right content Dr. Riek Machar again the right person mi ba gor nwari ko jaram da na ke tede den gurde pelle ni mi dong che kule GNK che nyur dore mi che retire ko ran la tugo kwera bradien bele ni ben tene ko kente burudien jach ana chitemen ti pot kang ne kene ko kene konti bom tin jach ko rodien kel so de kon tunga je no arama monye Dr. Machar ni no no de no de kanak so jem ne yen tam na ko kon so plan kire wo benwari be powerien be jawo be ka jago chicken broach taram be jawra bi to no jem ne yen tam boko kon gona dial nana fan gak mutu tin tam boko na tin gare nyale lungu shuk boko na tin gare nyale ka dor shal go dir mi jini bina ka nasir ne chane ngaji no cha doran cha de wana ka mayom so ngai kon dial kon tilat karodien so can all this plant in chalat kir let ken la to ko moy ken war moy ken kayo anu bi mal be bere wi ka so Sudan mo right kone bala mi cha Dr. Machar cha ja kono so most of you tell ja look linka o de linga no Dr. Machar de jelon tele con choice do den de no ba Dr. Machar ba jelon loin Dr. Machar jim bi mal ba kul beno tele mal do den be ben mi gui ji en go bi mal be ben you are wrong mi te rate gen chairman to so plan a lot ke kir shebu wa ka wati mangai kon no plan she fail so de kon te ngai ko man to ga tema kerik muk gui kon man le ro de chana menu ka kuran ci tok kam Ugandan kana South Sudan medan me kan ke this border issue nan le ro de gwasme ala border issue man to content muku de kon kulingane de kon jigano ne okay en wote ka me le ro de jenene kume kirma yadit ka gwasenan chakir ja jogno jin che gwanu deri Uganda deri je nungrewe Uganda de kan ta dorian dam tiketin che de nungrewe che lok akan kenen nung rewe ki juba che kirma yadit che lok kire jena baje gang ji Uganda kontem right now right kon kir che SSPD appointment che ka luang che ka nget so michine go chiga ngada jira mutere ma chila ngula kwera ina chi jin kwer gwana kwer me ngat neka ko che neka ngat so jen menen yana tama togrik ray wuchen binimi ko wodi chikir che neka chega mi kamana anda kamka nana sala reteleka negative kontila tila din SSPD ko SSPD by the way most of them ka jam ko ga jam no gwe jen wo tele kurum bikana don nere kontin loga kaneden konti la deni Uganda kanede kontin be luang jen ko nen tama ti juba ti deni Uganda tiketin ko dole ke deni SSPD abon wo ba kana ko mu akana be janken be kwiya be kariya ko ngwane neken that the reason why nen yana tama chi jang chi kanu kor
ne ter ka kor ka ngani ka Uganda ne nyong mi yere ne yan tam mi na ka ground force lo nyi na ka pin chikan kor chikan long la jaken ngu la jaken renyal ku kan ne ken ku kan la backup ko ngu kare renyal bugun war bugan ko lo bugun kontikten tel kor mu long kana kan ja bana me mu gi kon mu shush kon wote gan war lo ka kir mi yadi kon mu gur kono choje me ba tu ko kon ken yam bana tin jeg kon la kon bana ka kon wo ne de kon chunkel ka kir mi yadi badil jogno me la dian mo me ja la kon ala ni sianga no tin dialat ko rodien plan ni dial o la ga ko den wote kete so en kore ci to ga border shaling en wo chene cho bakkel che kanak rainam right kone tine tung man tiketin en o tike border de kono shular no di aji Uganda chicken torbiel kin kan ka border right now ka kaje keje ti torbiel kin tiketin ka du kuma South Sudan te kuje do dien kwai keje anytime there markam dien de ko rodien nak changach when but tiketin right corner so mele rod no mo dung border issue gol kan man so ja tin no mo bide kel ci calling gen wo ci te ko mi to ka ne ci ko 1000 cha displace ka cha ne ci bakal cha kan so akam ngane akam SSPDF kan UPDF ka border an chalke ka jo keji so ne me mediten me bu kon gwasa me me right kon katin ko ken shit ke man to akam kuma SPLIO kana kuma SSPDF la kuma kin yadit de je sha jeli ngono pan ci te ko mi titok kurmo ci GSPLIO ci kana wo cha barang na dangaraw ci kuma SPLIO ka kep barang na dangaraw cha ka kep antama kuma SPLIO kep kan ga ka de ni SSPDF ko ci anga jeno to kote tin ci kana jogono dum ci ade jal ko de ga me to ka ye by the way ye jan to ton wantin ko jan godan te kuma SPLIO teten baraina ci kan kuma SSPDF ci kana joira so ku kon manan border la no kire mun ba ko lelan tamme be de ni Uganda ba ganyo mo ko ka ko bu nyin ke kuma SPLIO ke mun bu de lat ko jan ta dan let kenan won so mi ko to kuje me ka ka border te kare ka kum Uganda mi jana gang ne lela gang kin mi yadi kan wore we mun ga na South Sudanese so right now bi kon tamme tiri tin wanti tin by the way godda na cha ke kum Uganda ador nenen kon shal ke iji ko tore la nyam ne you know so again dan le rore tamme so question cha kulo no nga jang mi shaw ka social media rodian dong wan malat kene ti kan rodian wonene ngum bana lel ka jonon tamme ci kum Uganda chelo nang ne kon ka border lo maji mun chinede ngwaro je no ne la analysis ki activist ne tin kon ngi ke ta dan len ngwaro de ngi ko do chewo chali ngane dial wi mon tamme wo cha na nak ka border ci kum Uganda kene kum South Sudan ci kan te kare ka border ci kuma SPLIO nan kuma SPLIO tana namane kan ne kir ma yadi kan ne Museveni kan ne ko nyinga border no so question ko ala tub janene amu maga kan kaje ka janone ne de tiga ne de cha juro kir ma yadi ko bi kir gangre wi ki juba ko kir changa de ne ka chaka lele chaka ngata tem right now ne de ko ne ya tigden bat ke de ne SSPDF ke de ne ka kir ma yadi so je jangki ka nyal akan ji Uganda ka jen Uganda ne chine ga gor ala de ni Uganda aka way ko rodin ka border right now kume maro ke kin mi yadi tel mlat kene that can know everything is calm and normal tel mlat kure kan tamalo to di alchi go dinalo mala but tension jatin ko kuje do dien to kume South Sudan ten kuido dien to kum Uganda ten gwin na no rodien ko dara marane tam won ne kon ala de inten chanak lo dien ngode led ko gor kan de kan kore kan ten so na me agenda le ro den tema mu gi kono no kana no gwa kam de enkid mi yadi kana nga kan wuri shalka me Museveni ajen jo na go rede nyo ya keleno rik dang ro de ti let ka rodien kuma SPLIO jatin kuje me nyin kan SSPDF kuma de dien me jatin kum Uganda ka attention ke kuma kid mi yadi ka SSPDF mi be kan SSPDF mi be kan kum Uganda be kan kupal bu nyin kan kum SSPD I mean SPLIO ka yey and we can cook la yey county so take a two choice me dan me chire me je tok doran kon wer gwat ma kan nasir ne yen me chikana la me chin wer me chigen yen ke de ni kin mi yadi tianen chaga jaga men helicopter baraina tong mi chane ken chakan nak lat ken o ne ti ke jumar ka dan mar kon ke ji Uganda wal na kan ne ken adwal wala ngu me le rode ne yen mo wanan ne ka landu na ma ken landun kire bizu gwad man nagan ware
tela mo gwa melede so jo me agenda na gode nywa konkel ta dana shirye ga me charo lat keje mi jira mo jidit nywa ga ne ko kien ban roanti ko kien ban kala link gwasen be one more thing andong de lar kana ne gak par call che chubre wiki juba par call Ramadan en la cour interim chairman men cha kwany ka gwa Dr. Riek Machar che chubre wiki juba ano che jode top no jen cha jalor ne kon la deputy chairman ka interim ka jen cour kum SPLIO anyok che Ramadan la secretary den boy chicken lor kane di ngwan ko kien chicken lor so ka tin lat kenen wo mal we gwa ka but en kuma par call tel mala de kwi Dr. Riek Machar chenga ken so tin diala kon lat korodien china nyin cha kuma SPLIO cha jama gon kon tikatin ci par call che ker ka tela dio je kenen jore kenen malinga no la je kin ya di ci rek ci lat ko ci no ci nak panal no ci no nak ka unity ci no nak jongle tela mala de tin no nyok bane che kuma wur mu charme kim ya di che ka condemn ka tin je kon let ken ka tilat ken ga civilian ka let ken ka di niken so mu nyot par call ko ci legit and time right now ko ba je go right now lebu no Dr. Riek Machar mu wajelun mun balar ko par call tele support ka kuma SPLIO support je ga ne de kon ta juba tin kel ke so it mean that tele de gan dial ka let ken mu yadit so che chup agenda na go di nyo ye kelen ban nyo ga je ka mar den cho ye puru jino bi aler bi nyo ne ko ken ani